ke 5 tahunnya. Oh, mahal. Mungkin dia biang kerok atau mana jadi biang kerok deui. Tah eta maksudna kitu aing di sana aing sebagai kolot lagi bingung nyara mana. Aing palu terulang deui we nu kitu aing. Oh, makana eta poro kitu ngak besingna aing lain kunana besingna mainna ngaripukeun lembur. Ngoto. Nah serangan bakal lagi mainna pas kitu mau dia mun keluar ti LP. Oh, makin parah anak aing. Pusing aing. Kampung baru mana aing penjara beberapa tahun ge. Duduk nang jare kan. Jadi gini. Aduh, iya lembur gitu. Astagfirullah. Abis banget. Kalau lompat kan bagi aing aretan teh. Yang aing yuk mau ke pamit bae. Jalan bae beak bae. Pas bae. Mantap ya. Sukan bias. Woi, balik. Ya, pengen udah aing iya kan sia. Iya. Awas panggil siapa aing. Kasihan aing. Kawan ke aing nyaun aing sia. Wah. Antu jaga di dia aing. Ya. Jauh amat si gelutna. Jadi ya. Aing. Ampun ya. Kayak itu sebenarnya di penyelongan deja. Ada yang benar aing ngomong aing jaga di dia. Buat aing kok. Aing mah mana kok aing tuh jual aing. Balik. Ada di jalan. Udah, ngapain ge? Tang kolrek si biang kerok datang li wae. Mana kawat penjara meureun. Oh, nyaman teh kerok keluar ayeuna teh. Geus 5 tahunnya. Geus aya datang si biang kerok mah aduh. Dulu aing main datang. Apa bos? Tangkorok. Kali lagi dengan pos. Begini nganu pas itu dong ge. Lagi ya. Haus deh. Kopi dulu. Mana haus ngopi. Aing makan haus lagi ku kopi aing mah. Ya terus. Siapa aing? Iya. Capek aing leusuh. Buru. Cil, astagfirullahaladzim. Periksa lah ya. Tungguan di dia nya. Oh, awas ya lila. Mau balik yang sedemblong. Balik kayaknya alhamdulillah. 2 menit. Pak. Pak aing pas kajemput aing kali itu. Ingat, suka ke aing. Anak aing balik sugan. Siap lain geus balik. Aing bapak kuat tuh ngajemput kok lain. Apa maki Astagfirullahaladzim koho sugan teh mana iya keluar nu ke ban hareup makana tadi jemput leh. Hampura lu nggak poma ulah gitu pas lamun kayak gini anak mau deh lu poma bayang kopi ya waktu balik besok yang mau ngajemput siapa balik di LP minta kopi ya lagi awas ya balangsek segera sia kan gue sen mas ya mandi lagi tenan kopi mah sia tah kemana ke tuh mandi lah sia nggak ke satu pak ya pak wah mas langsung siap aing buat pulang kosan di acan di lapas dah aing enak karese di deh rusuh punya mah itu di pulau aing mau jelas rusuh aing ge can laku nasi mau lagi yuk tapi nama alus aja nama kita lagi nama usahanya oh anjing gitar banyak kan gitarnya Gede, can mandi tuh udah mandi. Leh, Aisyah can mandi.
gitar. Tuh aku mau gitar bola yo. Ya, gitarnya malu saya, Pak. Ya Allah ini ampun di gitar doang ge aing mah. Bikin ieu lain nih udut nih. Bikin udut. Pak lusuh aku tuh heula nya aing balik kok ge. Sekedeng sia. Oh, kan dia tuh. Tah pakai sendal tah. Nah saya Sendal saha we pake. coba amas sendal teh aing mana arah raut. Goib. Ulah lateng sia, bleh. Mana tuh, Pak? Sia rek mana sia kade sia? Sia kade bahaya. Rek lompat sia. Aing ruas ningali sia. Saya sama ti aing. Mulai ya. Sia bahaya tuh sia mah. Cicing sia saya sama tuh. Mun tadi bere paling 30 kan sia. Lek bung 30 kan ku aing. Ampun. Lalu dibeakeun atuh. Ya, jeung sia sakieu kajian aing mere. Aing mah karunya kaya ka sia. Mantap anjing. Aduh. Enggak sia kali itu sia selamat ya aing. Udah sia awas kali-kali di ka gitu sia. Sekarang mau sebentar kepet aing geura mun kepanggih deui. Ini tak kopi beak ku si bayang karo. Tah aing kapanggih teh di jalan Jigat aing. Tangkurak. Kumaha deui aing abe selamat aing. Nya teh budak. Awas urang tangan ge. Bukan merek mah. Nanti uy pulang aing. Sayang. Mau dibelikan aing kok sia. Bayar sia. Nah. Ya, kayak orang tangan sidang kerok tah. Siap. Tuh ieu budak kemana lilanya? Kamu udah si Ableh karak dia keluar jadi segitu di wae yang kerok ampun. Yah anak teh ampun. Tangan lah. Tuh ieu budak kemana nya anak aing teh tah meuli kudu teh malah lepeng kieu aing Nah, budak teh. Dia nempo si anak aing teh. Boro-boro tah kopi aing saat Tah mana. dipalak tah. Saya tadi beakeun emang. Tadi yang kerok. Henteu soalna urang tadi teh meuli ieu udud kamahna. Mang tah aing boga anak teh kumaha sih? Tuh kopi. Karaknya meuli aing mah keun ku aing. Mang mangholil tah anak mangholil tah. Karaknya bebas penjara. Tah mang bejanya. Jangan kurang ya cilnya gilnya. Punten ieu jadi ngetakeun ieu. Ke kurang warahan si ieuna si Ablehna. Oh, kurang neangan si ieuna lah si Ablehna lah. Kurang tinggal ya. Oh mang yuk. Kade mang. Oh, Mang Liu siap. Oke, jewer bawa ka dieu nya. Oh, siap. Ari ieu budak di dieu ku tah meuli udud teh. Bener-bener ieu budak boga anak. Ya ampun, ongkos ka 11 aing boga anak teh. Ampun ya. Astagfirullahaladzim ya anak aing ongkos ngurus kesebelasan ieu timnas aing ampun dah. Hei. Ari sia. Apa aing mah tunduh kieu oge aing mah Ari ieu budak ampun aing geus molor teh. Kakarge keluar ti lapasnya. Astagfirullah. Bleh. Cita mah udud ku aing geus beli kencan. kieu oge aing mah sok Yo, aing paraban jukut geura ye. ayo aing kos embe paraban jukut aing mah aing gua kalau teh aing Udang sia. sok Ada Pak buru-buru. Ya, balik. Pos eta ku aing meuli udud malah. enggak Pak Iya. aing mah Ampun, aing bukan anak hiji teh ya. Tah, angkat balik sia. Bawa curik sia. yang gini Pak Jori Si jagoan curik. Angkat balik semua. Balik sia. ngomong ya dah Yang balik sia ku
awas kalau sia aku aing sia. Bisa balik. Ulah cari sih aja gua. Jagoan bodoh kopi, kanta kopi, kita minta kopi. Terus sering-sering itu. Iya.